Draga publiko, draga djeco, dobar dan i dobrodošli. Ja sam Isidora Jovović, danas u ulozi moderatorke ispred biblioteke Njegoš, koja ima zadovoljstvo da danas ugosti Velimira Ralevića, pjesnika i književnika na 27. Nikšićkim književnim susretima. Velimir Ralević je objavio 23 knjige poezije i 1 proze, od čega 17 za djecu i omladinu i 7 za odrasle. Dobitnik je 15 književnih nagrada i priznanja, od kojih izdvajamo regionalne Zlatno okašino pero i Stara maslina, obje za ukupno književno stvaralaštvo. Zastupljen je u 40 antologija u zemlji i regionu. Neke njegove pjesme su prevođene na više evropskih jezika, a mnoge su komponovane, izvođene i nagrađivane na dječjim muzičkim festivalima. Velimir, razgovor možemo početi vašim riječima. Da je neko davno zapisao da se poezijom leti, a sa prozom hoda. Pokušavam da letim, ne praveći razliku između poezije za djecu i one za odrasle. Postoji samo dobro i loše. Pokušavam da spajam jedno i drugo, a da mi pjesme budu mostovi između odraslih i djece, da dječja duša još više poraste, a da se pametovanje odraslih smanji. Vaše riječi odaju divnu misao poezije za djecu i mlade, da prelazi granice, da spaja generacije, da diruje srce bez obzira na uzrast. Pokušaj da poezijom letite, a pritom obrišete granice između dječjeg i odraslog svijeta, pravi je izraz univerzalne umjetnosti. Upravo taj most koji gradite omogućava odraslima da ponovo pronađu djetinju iskrenost, dok djeci pruža priliku da rastu kroz maštu i dubinu misli. Vaše ideje o smanjivanju pametovanja odraslih i otvaranju prostora za jednostavnu radost odražava moćan umjetnički zadatak, to je činjenje svijeta boljim kroz stihove. Pa da li biste rekli da je to letenje poezijom, to spajanje dječjeg i odraslog svijeta vaše najveće književno dostignuće, ili vas možda najviše raduje neka konkretna reakcija čitalaca, odnosno saznanje da je vaša poezija zaživjela u različitim čitalačkim krugovima? Kada kažem različitim čitalačkim krugovima, mislim i na djecu i na odrasle, mislim i naučni krugovi i dječji festivali. Najprije da sve vas pozdravim i da vam se zahvalim što ste ovdje. A kako reče Isidora, to neko spajanje pisanja za male i velike, koje ja volim, u suštini me podsjeća i na onu davnu misao, ne znam ko je to i napisao, da dobra knjiga za odrasle nikada nije dovoljno dobro i za djecu, ali dobra knjiga za djecu je uvijek dovoljno dobro za odrasle. Tako da i sami taj izraz u nekom smislu, bar ja posmatram, da li bila slika, muzika ili umjetnička riječ, kao jedno stablo. Pa nekad to stablo, ako je dečja književnost u pitanju, ide u visine do zvijezda, ako je pisanje za odrasle, spušta se korijenjem u dubine. I onda se oni, protičući jedno kroz drugo, dopunjavaju, tako da i dečja pjesma može da se spusti do korijenja i zakači malo dubine, a i oni odrasli mogu da uzmu nešto iz dečje književnosti. U tom smislu negdje i najbolja djela svjetske književnosti su upravo napisana za uzrast od 7 do 100 godina, 107. Da, a šta je to za vas ključni element koju pjesmu čini dobrom i za književnost za odrasle i za djecu? Da li je to jezik, da li je to emocija ili neka univerzalna poruka ili sve zajedno? Pa ona sve obuhvata. Najbitnije je da ima neku univerzalnu poruku, i ako se tiče humora ili bilo koje teme, da ima nešto što ćemo svi koristiti i što će koristiti i malima i velikim. Jer to obogaćivanje unutrašnjeg svijeta postiže se jedino kroz
ono što smo rekli i ono što će nas taći. A taći će i nešto za male i za velike, od sve koji rastu i koji čuvaju ono dijete u sebi. U vašem naučnom radu Odvraćanje sa ivica, koja je objavljen u sklopu naučne monografije Savremena crnogorska književnost za djecu i omladinu, zapisali ste sljedeće, pa ću da citiram. Umjetnost je mnogo patila i pati, naročito danas, od sumornosti njenih sljedbenika. Najlakše je podati se nevremenu, ući u samoizolacije, kritikovati doba, patiti nad sudbinom svijeta. Čovjek današnjice je na raznim je ivicama, a šta mu nudi savremeni umjetnički izraz osim opisa tog stanja? Prava svrha umjetnosti, samim tim književnosti, upravo se krije u odvraćanju sa ivica, u pronalaženju novih puteva nade. U tome je snaga onoga što nazivaju književnost za djecu i omladinu. Kako definišete ivice po kojima se po vašem mišljenju nalazi savremeni čovjek? Da li ono proizilazi iz društvenih okolnosti ili više iz nekih unutrašnjih stanja pojedinca? Pa iz jednog i iz drugog, i savremeni odrastao čovjek i savremeno dijete sreće se sa svojim problemima, da li društva, da li ili sistema. Svi mi negdje, pogotovo u zadnje vrijeme, živimo spoljašnje života. I taj naš problem se manifestuje u raznim oblicima. Taj spoljašnji život gledamo kakvi ćemo biti u zajednici u kojoj živimo, kakvi ćemo biti na ulici, kakvi ćemo biti pred ovim i onim, i sav taj naš život se u stvari pretvorio u jednu pozornicu gdje mi čekamo svojih 5 minuta da izađemo, da se pohvalimo nečim, da mislimo da smo bitni. I to nas uništava, jer tako negdje u tom smislu vaspitavamo i djecu od malena. Najbolji đak luča ovamo onamo, u stvari zaboravljajući našu samu unutrašnjost i činjenicu da je to naše srce jedino naše pravo ogledalo. I ako sačuvamo onu dobrotu u njemu i neke unutrašnje svice, da smo tek tad možda nešto uspjeli, možda nešto bitni. Znači, ono što bi rekli u narodnoj poeziji, lasno ćemo ako jesmo ljudi. Zašto vjerujete da književnost za djecu i omladinu ima poseban potencijal da odvrati sa tih ivica? Svi smo mi negdje čitali bajke i u tim bajkama uvijek od ona 3 careva sina, najmlađi, srednji i najstariji, uvijek onaj najmlađi carev sin ide da ili spašava princezu ili da se tuče sa zmajevima, a tako je kad uporedimo i 3 životna čovjekova doba, djetinjstvo, mladost i starost. U tome je negdje i snaga najmlađeg carevog sina i snaga djetinjstva kad se uporede 3 čovjekova doba, jer je to djetinjstvo najčestitije, najplemenitije, najuzvišenije i najpoštenije. Sad kad se uporedi neka dečja književnost sa djetinjstvom i uporedi se taj najmlađi carev sin, onda je i jedna od tih snaga dečje književnosti u tome. Da, a koliko je izazovno unositi optimizam i nadu u književno djelo za djecu, a da pritom ne djeluje površno ili banalno? Da li smatrate da je humor koji je čest u vašem stvaralaštvu ima ključnu ulogu u pružanju nade i optimizma kroz književnost za djecu i mlade? Pa i mališani prolaze kroz razne poteškoće. Nažalost, često roditelji to i ne primećuju i oni su prepušteni sami sebi i sad kroz taj neki humor ili drugačiji ugao gledanja ili
nešto što bi se moglo posmatrati iz drugačije perspektive, a to nudi taj prostor pisanja za djecu. Može čisto da se ukaže na neki putokaz, smjernicu, da se ne luta, a sve je stvar opet društvo i porodice. Da. U vašim djelima često se služite različitim sredstvima komike, a to su karikatura, groteska, ironija, sarkazam, parodija, koje omogućavaju izricanje istine o čovjeku i društvu pod velom šale, zabave i smijeha. Schopenhauer je definisao komiku kao nesklad između idealnog i stvarnog, pri čemu smijeh proizilazi iz prepoznavanja te razlike. Da li ste saglasni sa ovom definicijom i da li mislite da humor u vašim djelima ima sličnu funkciju, da osvjetljava nesklad između dječjih ideala i stvarnosti koju otkrivaju dok odrastaju? Ja nekako sam i svoje pisanje uglavnom prebacio na to doba tinejdžerskog, gdje se oni traže i nisam se ni ja tražio u tom smislu da se nekom dopadne, nego sam ja pisao ono što bih ja volio da čitam. Sad, nije bitno da li sam ja bio u tome uspješan ili ne, ali uvijek sam gledao da sve te neke probleme koje sam ja osjećao kao mladić i vjerovatno svi ostali učenici toga doba, to nešto što me tištilo ili što me radovalo, ja sam to pokušavao da stavim u te svoje pjesmuljke, pričice. Da kroz humor u stvari olakšate djeci i mladima da razumiju te neke kompleksnije teme poput ljubavi ili tih društvenih normi ili procesa odrastanja. Pa da li imate neku možda anegdotu ili reakcija koja vam je posebno ostala u pamćenju, neki komični element ili reakcija publike? To se uvijek sjetim. Prije neku godinu sam vadio neke zube, još su mi se popravljali i ja sam počeo ozbiljno da šuškam. I tada dobijem poziv iz bara da gostujem na Staroj Masli. Rado bi ja otišao kako ću pred đacima takav šuškav i nikakav. I onda se sjetim da napišem neku pjesmu koja bi odgovarala i mom tadašnjem izgovaranju, a kratka je pjesma pa ću je reći. Kaže, to je kao jedan mali dječak iz vrtića koji ima svoju simpatiju pa se malo i zaljubio, a on je šuška, što meni dobro dođe. I kaže, budes li moja, molam ti leci, nasuce s lubav ko plov da gladis, ja nisam dlugi i nisam tleci, plipazi mala doblo stoladis. Najlepše snove uz mene snices, ako li odeš blukat se puci. Budes li moja, a znam da bices, zvondanja nema vrtić pa kući. Ljubav našu ja ću da velicam i kad plođe leto pedeceto, zato slušaj mala što ti plicam, ja sam plosa, sito i leseto. I taman ja to kažem i završi se taj program i ja prvom učeniku iz klupe rekao, ajde sad da nas vodiš do direktora, da mu se javimo da smo mi završili. Pa on samo pogledi, ali ti iz istine šuškaš. Budući da u novijoj poetskoj produkciji ne samo u Crnoj Gori, već i šire provlađuju djela koja se najvećim dijelom obraćaju djeci ranog školskog uzrasta, rijetkost je naići na kvalitetnu knjigu koja za ciljnu čitalačku grupu ima tinejdžere. Pa šta vas je motivisalo da pišete za tinejdžer uzrast koji je često zapostavljen u savremenoj književnosti za djecu i mlade? Da li ste to radili? Pa negdje sam to i malo prije i rekao sa svim tim njihovim problemima gdje se sreću i sa neobaziranjima maltene na njih, jer i oni sigurno imaju svoje neke probleme, svoje neke puteve, a još kad vide
i neko i okruženje i svi vidjeli šta ih čeka. Nažalost, porodica nije tu zbog svojih obaveza da malo isprati njihovu pažnju, pa su prepušteni sami sebi. Da. Neke od vaših zbirki poezije za djecu i mlade, kao što su Mjesečarenje na suncu, Bečke rečka mečka, Kroz život juriša i Slovne igrarije za mlađe i starije, fokusiraju se na glavnu tinejdžersku boljku. Prva ljubavna treperenje i žudnje, ali se i koriste specifičnim jezikom koji obiluje žargonizmima i kolokvijalizmima. U tom smislu poseban efekat ima knjiga Slovne igrarije za mlađe i starije, gdje kroz karakteristične sufikse se očuđava jezik, što dovodi do humorističkih efekata. Bilo da prizivaju španski ton, moj problemos, dječji stil koji ste vi sada rekli, bude li moja, ili skraćeni jezik, skraćena pjesma. Pa se nameće pomisao da li o jezičkom eksperimentisanju, da li to kod vas dolazi kao neki prirodan proces dok pišete ili je to nešto što planirate i razvijate? Aj taman da kažem još dvije pjesme, pošto se tiču ovoga. Kaže jedno u malo brazilskom fazonu. Kad se vraćah iz školinju, načisto se razbolinju. Uz vjetrinjo i kišinjo, iskiso sam ko mišinjo. Još maminjo reče svinjo, a đe ti je kišobrinjo. Za njom veli i tatinjo, da sam zreo za batinjo. Tok na mene galaminjo, klopam sir i salaminjo, ćutim za sad ni riječinjo, u dnevniku za kečinjo. Sjutra opet u školinjo, odmor sanom ja volinjo, kupim sokić i smokinjo i sanicom nad smokinjo. A sad, pošto to kao brazilska, ima i jedna meksikanska. Ugojen sam kao silos, debeo mi vratos nosos, ležim, pušim cigarilos, izbjegavam svaki posos. Ali kad mi treba paros, skoknem brzo iz posteljos, klečim, molim s punos žaros, ispred goljos roditeljos. Arlaučem ja po patos, jer hoćeš da budem buđos, jadna mamos, jadni tatos, uhvate se za glavuđos, komšija im kaže s ženos, kukos, vamos, sakretenos. Sad ima na taj način dosta tih, ali ja sam se odavno i bavio enigmatikom, tako da te neke igre riječima volim da radim. Da li su možda tinejdžeri uticali na neko od vaših dječjih, odnosno jezičkih eksperimenata? Dosluhu sa njima ili da li komunicirate sa publikom? Nekad i kad se ubaci neki njihov izraz u pjesmu ili neki strani koji oni koriste, ja opet volim da se igram u tom smislu da ne gledam da to bude baš toliko banalno, a da se opet nešto kaže, da se izvuče, da ima kakva poruka. Pa da nekako se približi njima, a da opet imaju da nešto, ne mogu Bog zna šta naučiti, ali mogu imati bar neku smjernicu. Ove godine je vaša zbirka poezije Pjesmaste priče osvojila je nagradu za najbolju knjigu za djecu i mlade, objavljenu 2023. godine u Crnoj Gori, koju dodjeljuje Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade. U odluci žirija za dodjelu godišnje nagrade Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade stoji: Pjesmaste priče Velimira Ralevića izdvojile su se prije svega svojim tekstualnim kvalitetima oličenim u humoru, invenciji i inteligenciji, kao ključnim osobinama kvalitetne moderne književnosti. Za mlade koji ovu zbirku i preporučile za nagradu o kojoj je riječ. Fabuliranje u kontekstu oneobičavanja donijelo izuzetnu raznovrsnost poetskog materijala. Tako u 12 dužih pjesama imamo veoma zanimljive poetske priče o puteljku u planini, o punoglavcu, o slovu N, o latici, o raku potočaru, o dva ćirilična S, koja zajedno tvore o egipatskim bogovima, ali i o škotskim animalističkim klanovima.
u kojima često poetski materijal na sasvim neočekivan način sklizne u dubinu, promovišući kvalitetnu književnost za djecu i mlade kao mjesto susreta s odraslima u kojima podjednako mogu uživati čitaoci različitog uzrasta. Dodatni kvalitet ove poezije predstavlja promovisanje interkulturalnosti kao ključa za spoznaju različitih kulturnih sistema, čime se posredno promoviše odnos tolerancije prema drugom i drugačijem, ali i relativizovanje sopstvene važnosti s pomoć humora i maštovite nadgradnje stvarnosti u kojoj životinje bivaju vođene ljudskim strastima, a ljudi životinjskim. Na ovaj način Velimir Ralević svoje čitaoce, male i velike, na duhovit način uči da je život širi od onog kakvim ga najčešće vidimo, te da se od kompleksne stvarnosti, često opterećenja, osjećajem beznađe i tragizma najbolje braniti osmijehom. Kako ste vi doživjeli ovu odluku žirija da vaša zbirka bude nagrađena za najbolju? Ja nekako volim i da se sklanjam od svega, pa tako da me što manje ima u bilo čemu. To naravno ne znači da se čovjek predao, nego svoj neki mirni kutak gdje mogu da nešto pišem, stvaram, da se zanimam, jer u tom stanju nekom desi se i ta nagrada. I hvala njima što su ukazali povjerenje, mada opet u svijetu u kojem živimo negdje je sve postalo relativno. Da, da približimo i samu tematiku zbirke, pošto se baviti različitim temama, od pudonglavaca i latica do egipatskih bogova i škotskih klanova. Pa kako birate te motive? Pa nekako dosadile su odavno sve one rime i sve one knjige, a mnogi to i danas koriste, koje sa rimama knjiga, briga, sneg, breg, majka, bajka, zvezda, gnezda. Pa onda opet koristimo i dan danas, posle 50 godina, da djecu ne donose rode i tako. Da onda makar malo nešto promijeniti, da je nešto drugačije, ne mora to biti Bog zna šta, ali samo da se razlikuje, jer mi smo nekako navikli sad svakom da dobije temu da napiše 2 strofe, na primjer o kući, tu bi bilo i mama, tata, da ne bude rata, seka, deka, raste, laste i sve se svodi negdje na isto. Tako da i kad malo pišem, a rijetko pišem, da bar tražim nešto drugačije, koliko to. Da, ja ću sad pročitati i uvodnu pjesmu ove zbirke. Priča o puteljku i planini. Tiha i napuštena, daleka, nedogledna. Usamljena i snena, bila je planina jedna. Na njoj puteljak bio je, po njemu čama pala. Noću daljine snio je i štrafte magistrala. Taj putić pusta nado, nikud nije vodio, mišljaše, baš bih se rado planine oslobodio. I išao i kružio, ka novom smjeru klisnuo i opet se produžio i dalje se otisnuo. Planina stara znala je šta putić sanja sneno, reče mu kad noć pala je da siđe u grotlo njeno. Dugo je putić slazio iz jamuka u vir, onda je svjetlost spazio, čudan ga obuze mir. Dolje je izvor bio, i leptiri, ptice, i april jedan cio, istih što grli svice. Unutra san je klijao, sa razvjezdana polja, svaki se tren odvijao, drugčije nego spolja. Putić je bio u nečemu, što beskraj disanjem sluša, planina stara reče mu, ovo je moja duša. Nek te ništa ne čudi, unutrašnjim valom brodi, puteljak onaj budi, što k samom sebi vodi. I kada mećava duva, toni u samog sebe, svijet se dušom čuva, da staze ne obeznebe. Od zraka mjesec je pleo, korpice sa usreći, putić se izlasku peo, u sebe silazeći.
baš kao u stihovima ove pjesme. Svijet se dušom čuva da staze ne obeznebe, ima snažnu poruku. Pa da li biste rekli da je srž svega u stvari ta dječja duša? Pa i dječja duša i uopšte ljudska duša, jer negdje svi mi mislimo ma u kojoj sredini živjeli i maštamo, tamo je negdje bolje, tamo treba otići. Ja sam zakinut što sam baš ostao ovdje, što me je baš to i to zapalo, a u stvari nekad ne pomišljamo šta to nismo zaslužili, a dobili smo. U tom smislu i ovi naši političari koji su, većina njih je raslo sa željom da ode iz svog grada. A onda kada se desi da ostane u gradu, pitanje je koliko može da doprinese tom mjestu, jer je želio čitav život da ode iz njega. Dakle, on nije rastao sa njim i nije se saživljavao. Negdje i o tome sam nešto ranije pomenuo, da mi zaboravljamo prije svega ko smo kao ljudi, da jednostavno moramo 5 minuta odvojiti bar dnevno da smo sami, da vidimo šta to radimo, kud idemo. Ali naša tragedija, ako ostanemo 5 minuta sami, mi uvijek zovemo nekog ili nešto uzmemo da gledamo, jer nećemo da se suočavamo sa sobom. I u stvari, naš glavni put je da putujemo ka sebi. I da zaranjamo i da vidimo šta smo i ko smo. Da li ćemo mi uzeti ogledalo i reći sebi danas sam uradio to i to loše, a nećemo. I onda negdje moramo i da prolazimo loše. Da. Često oživljavate prirodu kroz vašu poeziju, nalik na animizmom da sve oko nas ima svoju dušu, pa da li ste saglasni da je danas potrebnije više nego ikada prije da prenesemo našoj djeci svijest o važnosti prirode i njenog očuvanja? Šta sve treba da prenesemo našoj djeci, ali pitanje koliko to uspijevamo. Negdje. I to je svijet malih i velikih. Negdje veliki imaju razne obaveze pa nešto ne stižu, a negdje su dozvolili i da su sama djeca gospodari u kućama, pa u tom magnovenju ne nalazi se nekakav dobar putokaz. Da. Isto ove godine objavljujete zajedno sa Sonjom Živaljević i Žarkom Vučinićem knjigu Kom naš dom, možete ovdje da vidite kako izgleda, i koja je po mnogo čemu jedinstvena u našoj književnosti za djecu i mlade. I rijetkost je da zapravo 3 autora stoje iza jednog književnog dijela za djecu i mlade. Knjiga objedinjuje narodnu književnost, geografiju, istoriju i ekološki značaj planine Koma, odnosno Komova. Pa kako je došlo do ideje da 3 pisaca zajednički stvore knjigu Kom naš dom? To je Sonja kao stari izdavač, ona imala izdavačku kuću Grigorije Dijak, uradila baš lijepo i dobro. A ja sam slučajno upao kao 3. jer slučajno sam Sonju vidio u baru, ona mi je pokazivala prvih nešto priča nje i Žarka. I onda nisam ni ja htio toliko da li da se upuštam ili ne, ali sam onda razmislio o jednoj njenoj rečenici koja kaže, znam ja da se ne može puno promijeniti svijet, ali bar ne da taj svijet utiče toliko na tebe. Tako da se i ja malo uključih oko Koma i ispade vrijedna knjiga. Zašto je planina Kom odabrana kao centralno mjesto radnje? Kako značaj ona ima za vas? Pa i Sonja je negdje rodom iz Velike Gore kod Čakora, Žarko je išao
od Mojkovca ka izvorištu Tare. Ja sam vezan limom za kom, a negdje kom je, kako su ga mnogi u pričama zvali i narodnoj poeziji, car planina. Ovamo je Durmitor, dolje Lovćan, gore kom. S druge strane, kom je za planinu Komove je vezan i prvi crnogorski planinski putopis, koji je negdje uradio nepoznati autor, 840 i neki. Plus što imaju u narodnoj književnosti i legendama jedino te vile koje su loše i dobre, ne postoji loša vila na Komu, i to ima u narodnoj književnosti. Jer Sonja se bavila tim stvarima. Onda je par naučnika otkrilo i jednu vrstu pečurke koja jedino raste na Komu. Mi smo se onda igrali sa zmajevima, vilama, šta god smo našli u narodnoj poeziji i legendama. Nešto smo sami dodali, nešto smo izmaštali. Da li ste kroz to istraživanje Koma otkrili nešto novo što vas je posebno iznenadilo ili inspirisalo? Pa to što i rekao. Da. Sonja uglavnom se bavi legendama. Kad god bi nešto pomenula, gledali bi nešto da ubacimo, nešto bi sami, i sad em je 3 autora, em je 3 vrha Koma, em su i naše 3 biografije napisali smo kao 3 stihića i sve nam je nešto vezano za broj 3. Da. Tako da smo možda i planirali neku nastavak te knjige, vidjet ćemo neko komsko blago se pominje u legendama. Da li bi mogli neke likove da približimo iz tog tijela, Komkriti? Da li to bilo utemeljeno u mitologiji, da li ste vi negdje to pronašli? U mitologiji imaju ratnici i Ungrevi sa Koma, imaju zmajevi vile, divovi, sad mi smo izmislili Komkrite, to su neka mala bića sa Koma koja su napravljena kao od smole, imaju moćne vidljivosti, a mi smo se uključili negdje, priča nas je odvela da su stvarno htjeli da naprave tunel preko Koma, pa su nas kao pozvali stanovnici šume da, ali mi ćemo, ja ću svakako ostaviti knjigu 2 biblioteci, pa ako vas zanima da prelistate i pročitate. Evo, bližimo se kraju razgovora, da li neko možda iz publike ima pitanja? Da li su vam zanimljive makar ilustracije ovih knjiga, pa da... Koliko na vas utiču, odnosno koliko vidite značaj između dobre ilustracije i teksta kojeg prati? Da li je to posebno u ovom vremenu današnjem? Pa to je odlična stvar, samo što iziskuje financije. Da. Sad ako se nešto preko Ministarstva kulture, nešto ako se odobri sredstava da može ilustracija koja još je bolja. Svakako da su oni u sadejstvu i tekst i slike. Da. Pa evo za kraj, da li možda imate neki savjet ponajprije roditeljima kako da približe poeziju djeci, a da to ne djeluje nametnuto? Pa nešto i nemam ja više savjetovao roditelje da uzmu oni nešto da čitaju pa da daju primjer djeci. U redu. Na kraju zahvaljujem se vama kao sagovorniku na riječima koje su nas podstakle da iznova otkrivamo moć poezije za djecu i mlade i da vaša djela nisu samo zbirke stihova, već mostovi između generacija, cvjetova i srca. Hvala i svima vama, poštovana publiko i djeco koja su danas s nama. Neka današnji susret
podstakne da njegujemo maštu, da iskrenost i radost, jer kako smo danas čuli, svijet se brani dušom. Hvala vama i svima ponovo i vidimo se na nekom od sljedećih književnih susreta. Hvala.